Abatuura abanyamitanga ya kabiri na Kitebero bagira ngo bwa nyuma y'enjura kugwa mu kwezi okuhwire eyarugirireho entinde zimwe kutwarwa amizi ekasiga emihanda omu kyanga ekisisikire. Enshonga egi ereetiire abatuura bagiraho orukiiko bwa nyuma y'okushanga ngu bamwe omu bantu bacwireho kufuruka omu bicweka ebi ahabwa emihanda mibi n'entindo okucweka na munonga abaana ababaire nibashomera ahari Mbarara University. Omushaija mukuru ogu yagamba aha disaster and preparedness. Budget ya higuru nebe yinemu ebigwererezi. Nka hato rutindo rwa Katonga kurugwiremu tinkumanye senta ayibazihire. Abo kuba bakaba batazi budget injire. Bariyo no bakora kureba ngo abantu bagaruka bakora ki batambura. Nitubuzo mu kanso ya Kachebezi. Harmu disaster. Esente za disaster shene kwanza gwa habigwererezi. Abo kubeki n'ekigwerezi olwayo twebuuze olutindo lwagenze naye nga tetunnatuuka kunoonya solution lwaki olutindo lwagenze kiki ekyaluleetedde okugenda kubanga emabegako emyaka nga 2-3 emabega kansalazi baffe nali mbayina wano nyina ttiimu gye nali nina nga tulongoosa olutindo olwo okulabika nga tujjamu ekijjo kyaleeteddeko obuzibu lwaki kigenda twali nga tugezaako okumaintaininga olutindo olwo nga kanso mulemeddwa naye ng'ate sente zibayo ze mwatugamba nti paaya mukwata $7,2 za maintenance bwe ngambira nti bwe bamu solutions lwaki temukwata mwezi za maintenance netukolera abantu b'e Kateti. Kansala Moses Kajubi washabira abatuura okuba bagumisiriza ngu ahabw'okuba barimu nibakora kyona ekirikubasika okureba ngu omwanya ogwo gwagarukwamu okukolesebwa nka buliijo. Ekigambo kikulu kitwalire kanso n'abagira nti kansala n'aba representative w'abantu bimu kumugambira ayina kuba natwara kola ebyareba n'ebyakuli. So how often do you get these meetings? Zero. Well, to see how you chief. This is a meeting directed towards what? The presentation of the people. That's why we are here as councillors. Please have to salama jezi. Kansala omukazi Marima Salim nagira ngu nibaza kureba ngu habaho ekyokukora ahabw'okuba nabo nibenda abantu batunga obuheereza. Mu Kitebero business za Katete zona zifire bakaba tumisingire ngusumedi niyo kuza gukora twantushaba ngusumedi mazimergeyo etutangaza bakaba itonkito pakasara zikakora nga twabura sente zikasayiningirwa so mazima bargeyo batutangaze abo kuba batuze bari kubimunonga. Amakuru agagasha kwa Ali Waso.